na wa hat sandape. Diwe fentak na hat, daarom de chenengre ne respecti de big kel moro. Kota mina wa ya panisi da mepsano. Mile kwa sarana mada mepsato to. Na me rese so blaka mana nga ingi. Me ofi mi bo am da ta ko bo ta blaka mata. Ma mano firbo. Ama ese dan de ama wa dana ma. Kom sorry wa sa big man. On Jeremia 2 grande. Johannes 8 vers 32. Abuku, voor Johannes 8 vers 32. En sa sabi da waarheid. En da waarheid sa make you conflict. Wala unu blaka manga inji ho sabi sa na waarheid. En na waarheid wa me ku conflict. Wan ala de yali du da gon tapu ya sa soleil de malelu. So soleil de malé desmafu. Dus no de profeta na passe chawo tu giu ti kasap sa na waarheid ti ka conflict. Give me 1 Korinther 3 vers 16. Kolu kusana waarheid. Watu heli bilanga soleil de maleru. No wa biblera waarheid po ka kofri. Want abla kama tayete. Abla kama no freyete. De bayi en yule keti koti da tuanda ki no freyete de makode mai koru. No afu no freyete avec les. Abuku voor 1 Korinther 3 vers 16. En no sabi dat die de la tempel fukado. Unu blaka manga inguro saptak unu na temple mostai leis. En dati da yeye fukado de libi na ini. Ayeye gado gena de blaka manga de ingi. Daro mi bra lokta amasai moro lawa blaka mang. Amasai moro play balawa blaka mang. Ala sana blaka mai du moro betre. Data yeye mostai de tap unu. Batire na de u falo datu e sondu. Leis. Efu ini wasuma pori da temple fukado. Gado sa figi en puro. E foi pora temple fu gado, da gado figu puro. E foi pora skip unu sana temple gado ogo figu unu puro. This pray consisting. That's if not 20 cos 20. E foi pora temple fu gado ogo figu unu puro. Ana unu nena skin. A skip unu nena Lazy. Como que na hatu e pray lazy. Abuku spreuken 16 vers 23. Da hati voor sabima leri en mofo. En dan make morale. Give Exodus 20. Respecti mangai pakolu ke pahadap. Taogo moro para. Lees. Abuku Exodus 20 vers 12. Respect you tata nanga you mama. So that you shall live in langa. Na ina konde nisi masar you gado sa you. Lees up. Abuku Exodus 20 vers 12. Respect you tata nanga you mama. Si abuku taki respect you pangai ma. Na wa hat sandape. Diwe fentak na hat. Daron de chenengre ne respect de big kel moro. Kota mina wa ya panisi da mepsano. Mile kwa sarana mada mepsato to. Na me rese so blaka mana nga ingi. Me ofi mi bo am da ta ko bo ta blaka mata. Ma mano firbo. Ama ese dan de ama wa dana ma. Kom sorry wa sa big man. On Jeremia 2:33. Abuku fu Jeremia 2 vers 33. Fusa ene you make you passive boy. Saida me unu blaka manga ingilo me ku pasimoy. Lazy. Fusa ene you make you passive boy. Fusukulobi. Saida me alte te wan sukulo ba de trafalo. Dat na even ko yer I aksimi wasan to kom I anto tingo. Saida me kapasi fu moy fu sukulo ba de trafalo. Wan in ala poku na blaka manga ingi wa singa sandati alasma. Magado neta ka sandati. Wan dugo in katibo na unungwa go in seito. Apina saude no na unungwa de in seito. Des luko sana model big man ai kas donate fala sana model. If you do da santa boma ne wo kotis dire furma dal de fam des potum luf de furma. Asanda te go over you.
Big man, if you know that straf also, the news contact a news demanded that straf also. I go offer you that Sayawaka prayer. And I go offer you them. I go offer them full massa that place and the man must pray. Just the way pray you pray out to some most tight and give them Chief Israel. Panam plus say the Intanga and then give them Chief Israel. Let's say it all. Abu kubu Yeremia 3 verse 300. Fusa ele, you make you pass in boy. Fusukulobi. Fusa, fudan ele, you will lay them takrusuma you pass. Well, after it black and white make a pass in boy sukulobi. Daram director follow what I'm saying. This map unuta make for wet magodapi. De lere ala sampu de lera wet mamagona wet makondre next time leri. That's how leri the biggest map you gonna yap people. Mama no maleri so kondro mo pokonya. The une spana trapalo, we spana unu follow. And that thing that's why I have na unu follow kade. This man that is ha ife a black amanga indiwa na une ura uru. This man that is cancer. The man that is cancer na the brother unanga the staff unu sa smoko herde. The unu ekole the smap unu mopo ay the romal that. What? Let's say Arki, 20 February though. Di assemblée staff photo di ma broko de winkri suma de matak do de sani de mataka de black ama de mamma babu si ko liggéey na her photo jaaso donc unu de pray kina gi des pas unu give me a current pembe de spray ko baka spray ko spray ko 16 ala de problème na black ama nga ingi abe trafolok na de problème sawabi donc we ko gi des pas unu lazy Abu kubu spreka 60 verse 20. Was suma sondrogado de diki ogri komopo. She was ma sondrogado de diki ogri mopo. Lazy. And wa fire is the brown. Dena in here mofo buba. Wa fire say brown. De in here mofo buba. That ne nasi karet amarwana. What is moko de sandati. Da ye pora temple. Ye por use king. Wanda yo siki. Yo kis kanker. Telo apaki pa si karet script takte yos moko mi yogo dede. I script letter lock tapa paki. That what I'm not sell of more to a play. Payes moko na sell of more to a play. What I sorry, boom put up a packet of FP smokers and jayo go fuck up. Give me some salon that fear first 30. Call Kustaga do make this one FS moko we pora temple. If you put tattoo washa ye pora temple. If you wakagi ifra wakagi we pora temple mostai. That ne na war hate. Let's have to do grocas in Wale you have Borako. The mile they like up to 3 mate, they are rape man. You shall have fringe at up to 3 mate. Look up in a way pinakawabia. We pinak by the Pokemon now, point take by smokos and an Euroko. Yes, right. Lazy. Abuku Musalam, on a field felt fertile. I'm making a grassy groggy them cow. She a grassy. That the wind is she are making groggy the cow one of cow no masmokas and the kawenya gasi. Sai de me kwai te kakasi vida ulo le da uso ko sa ta ku obuya. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Lazy. I'm making a grassy groggy them cow. Now them we really putiri libisuma. The weary thing in Libisma. Let the course kisi e kukua blood die drinking da a course that take with. Man, those scripts are king a blood to the that smoke smoking. This I make putiri Libisma no unum dineng. They smoke ye dinasani. Daarom met a situatie van black manga in die sotire na di. Daarom de trapolog ne shule bumbusma. Give me some that peke ino so. Gado me make the grass na ino. I will make the ain't even a 20. Let's say him that. Abuku mukene sos ain't gonna 20. En gado betaki. Luku, mi beg you ala gruntu disi meki siri. Gado mu ala gruntu sa make siri pour do sa leis. Disi meki siri, disi de na tapu da festival. Heri grand tapu, nanga ibri bom, nanga da front to disi meki siri, for you can nyang them. Sa ndo anga den.
Fulu kanyang dem. Tak pi kanyandeng, ano tak pi smoko da tak pi kanyandeng. De blati de jano meki smoko de meki pi nyang. Wan di yo smoka sa yo go fuck up. De sa mek fu nyang. Dim lay pi dikas ni kapin lek officer Samson begok pa. Lop yu nasto. Wa epino lop yu nasto, no itu nasto mo kata istopangas moko. No wa trapolog ne dwe opokot na pop kotap nusak blakamanga inge fusto pangas moko wostaka moro wakagunu e fusto panga hurudu au moro wakagunu e fu bigetro au moro wakagunu masang na blakamai spat teksteng lobida panga so ha ipe problem na blakama wai abome kanker o meso sikiwe kisi leis tapeo leis Leviticus 19 vers 17. Uno sabi hati pronto tapu ubrada. Falak uno mak ati bronta punu brada. Kau jawa unu brada daro we konja kokori share unu. Wan tra falak no doing. No was mane opoga blaka manga ingi. Zapote de my play opogi. Pwede sa fair to top to. Tadi my play de mau go stem. Tadi mau play opon na gunu. Da blaka mai lule kwa Cape Thunder Cup da go stem. Tamara da ye bari. Tamara de se mate protesterete. Lazy. Uno sabi hati pronto tapu ubrada. Como se formara o nasto, zodat die zonde nog komt naar hem tapu. Falak we forma no nasto fu sondu no kotap unu. Sana sondu gim sondu personal. We forma na de brada unu sondu no kotap ding. Wana dora sondu make the biggest mafu go in katibo. Tanga no de katibo ite. Tanga no de katibo. Na dora sondu unu daron ukonja fu ko forma na unu tak ustopanga smoko model. Ustopanga la de sandati. Let no ne fu yata waturo. Let waturo for go broka usa. Estos madi ablaka wa bigi den kop de trafalok na ablaka boy go broka uso dapi. On fishi sumado ye bigi den ka ablaka ma. Dat ne na sondu saude na we cha poli ne bia. Leis Abuku fu Johannes 3:4. Dat suma decide do sondu doro broko da we tu. si e fu sondu na to ataku e broko awet leisi. Because si sondu broko da we. Si sondu na wasan sai broka awet. In Deuteronomium acte 20:16. Dat e broka wet da woluku sa kwa utapu te wes mokoto ne arki. Woluku sa kwa desma fu tapu. Te e huru, yo luku sa kwa na desma fu nu tapu. Leisi. Abuku fu Deuteronomium acte 20 vers 61. En zo schreef hij, als het chari ibri siki en ibri besti siki, no de skrivina in dat boek voor dat wet isi. Si kanko no scrivi na Bible. Ma desma fu e kiseng. Ha ife no scrivi jama desma fu e kiseng. Ala de siki jay kota pa blakama. Sukru siki na blakama. Ala sika gronta puna pa blakama. Adora tranga yesi sawabi. Dora arki dune arki. Hey mi brother. Iben break ta kuwa mai koda makosori watrusani. Isa saba palom de bra fulobi. Te kapala ne singi de burra molgi de man. Takai go broko oso. Go smoko dualo sanda de mai big up de princho dati. Saif sanga de mai. Te kapala ni sing de ramola we go big up de marati. Mama sa okona portu koleru abum tatu ne wa accepter. Lazy. En zo schreef hij, als het chari ibri siki en ibri besti siki die no skrivina in dat boek voor dat wet isi. Maar als je poti dem siki die na you tapu, dan lek je dem fiki you puru. Wat de siki te smoko hei, da yo go fu da de mau blame you. Da poti mafia poti problem. Amoni sa des man bay frede gi def chief guasco da vif tek bay de dekisi. Wanda sang, de ma blame you smoko hei. Tis na de siki sa eta pa blakama, de blakama lay na nga problem. Oye sile kalibe go gunu. Tek pas moko hei a hei poti, ide na sem problem baka. Ide na sem problem gim amos fei. De manolo bas masay ko na pur kota katru. Ukonja kole des isap sana amoro akawang. Was mai kote tak blakama yanga ingi wade kounuf grontapu. Da de sem mai dry ko sunuf de weka de ma kounuf. Maar if me kon tak yang pur ma da yo big up me. Wan purup des ma fuwa de ma straton de kokurat de mai arki. Tautan taku lasi. U first tane tam negatif 0. Lazy. Amos 5 vers 10. Tem no lobby da suma disi komfuta ki leti na da portu. Noi mi wan noi tua de mi pur ma mi du trasanik ba. Gim titos 3. Titos 3 vers 3. Mo sorry tak alau ja so du papa la sani. Papa dap de bra mi jabes moko ma mi noit mis moko ma furup de mas moko. Ma de mas takasa na romol. Asa na romol.
Lazy. Abuku voor Titus 3 vers 10. Because fossi, we strive met de dom suma. Die volk pas strive met de donsma. A mafia sa furu fair play, strive met de mafia toe. A furu sa we furu fu ja be furu ook toe. O me so sa nu strive met duma, stak de sa na rommel. De sa no macha uban no apresi. No stopanga de sa da tu tek vrouw utroanga vrouw we sorgunu chi. So blaka ma yeshua paina oso. Nooit zelden yeshua blaka paina oso voor de keeping. Dat terena de is absent, u oppa bakara u bigite ku presi no. Ala de masaja is sorgu de pcha, ala de masaja is sorgu de vrouw. No, mine wakagi vrouw moro. Mine wakagi vrouw moro. Men sorgu mi pchino. Dat ne na model. Lei sembaka. Titus 3 vers 3. Because fossi, we strive met de dom suma. Nanga tranga yes. Disi be kori we strive. E we tini furu los tu nanga prisiri. En we hebben hori sumana hati el jarusu. Si pasu se pedu resandisi, hosma ati. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.